Tudi ta prva domača tekma nogometašev Maribora v Ljudskem vrtu je prinesla novega vijoličnega bojevnika. Ta častni naslov, ki ga podelijo navijačice in navijači Maribora, je tokrat zasluženo pripadel Ognjenu Modrinskemu. No, prav Ognjen Modrinski je bil prvo ime obračuna s Taborom iz Sežane. Na koncu je bilo 2-0, oba zadetka pa je dosegel prav novi vijolični bojevnik. Tu so najzanimivejši trenutki te tekme. Svakako da mi imponuje ova nagrada, navijači su ti koji su prepoznali naravno da se njihov glas nekako najviše ceni i poštuje. Naravno da nisam ja jedini od igrača koji je zaslužio tu nagradu. Svakako da sam se lepše osjećao posle ove nagrade. Uspeo sam da postignem 2 gola, ali opet ne bi izdvajao neki lični učinak. Najbitnije je da smo pobedili, da smo upisali nova 3 boda. Sve čestitke publike res na današnjem odnosu. Mislim da su nam tudi oni ogromno pomagali iz tega razloga, ker končno smo spet čutili, bi rekel, en duh Ljudskega vrta, tako da naj samo traja. Sigurno, da nam bo ta zmaga pomenila naprej dodatno motivacijo. V vsakem primeru za tekmo v Kopru se moramo dobro pripraviti, vemo, kar nas čaka tamo, želimo ostati neporaženi, tako da zelo dobra potnica.